Chongming Liani Memorial School CM School hi pu HD lal mangaya leitin anupui kumsang kasakwa somriat pania boral ta shadring na tura kumsang kasakwa somriat palia adin ania ami ero chu kumhni vel nuwa chunzom theilova omin kumsang kasakwa somkwa pariat khan pulal thara IS building kolosip marvenga mi chu lua din tharle ania he kum hi school din kum atana rin chauzel ani har satna tam takara school po athang chauve zela zirlai no pangpo kolosip khochunga tang mai ni lovin khopon le district pon athang po in thiam na le fin na charbe sein an lo lu chauve zela akum telin zirlai po an thanem hle ani kumsang ni pathum alawin her chhuaka sarkarin du sak takin lamsam granin 8 din muna ahlangkai chowa zirlai te po pung chauzelin classroom chung academica chau nilovin co curricular activities sa po nasatakin zirlai te kalpui annia kongshang shanga mason na mu chauzel ani kumsang ni pariat alo her chwa meu chuan beise ruk deu beise na sang tak annei ngam chia silo edok granin 8 din huna sarkarin du sak takin ahlangkai chauve ta a hetiang alo ni ta ka chuan school mun ma tur tengai to in college veng kolosip khotlang try tu den in lungrol takin college veng kolosipa high school china in sorbing alo ni ta ani school building anne ngal mai lo awangin college veng branch y meten an hol chuphal takin an mantira an lom tak zet ani kumsang ni som pathum khan an manipwala school building masaber ni turin khotlang nu le patile zirtir tu te tho khom sum mangin building sak alo ni ta a an valom em zirlai te hi an zirna pui thei turin field trip study tour le expedition nei pui chin an nei a zirlai le zirtir tu engamosat Guwahati le Shillong jin pui an ni a Guwahati a hian science center planetarium museum Nehru Park le mun pui mo shang shang lo pui an ni a zirlai te po in an lo pui hle ani Guwahati atang hian Shillong kal le in Assembly House Watts Lake le Shillong Pika te kalin Botanical Garden fan pui an ni bok India ram ko pui Delia kumsang ni som pakwa khan zirlai thanem tak zin pui an ni boka mun pui mo tam tak an zirlai ta na chor chang kai thei tur mun te tlo pui an ni India ram hun chen khat tlo pui an ni ba ka hian Mizoram hun ming thang tak rei ek tlang le khwang che rapuk expedition nei pui an ni bok rei ek tlang lon chwa pui an ni a chumin nuwa khwang che rapuk lu chwa le in rei ek tlang bul thuta zanriakin hun hlim om tak man pui an ni Mizoram khochak lam te po tlo pui ni in mun pui mo tak tak champhai kelkang ridil lianchiari lunglen tlang hlakut pui mual le mun pui mo shang shang fan pui an ni bok hetiang hian kumtinin zirlai te hi Mizoram le Zoram pon tlo pui chin an ni school hian study tour le field trip pia lama no pang shisel na chungchang po angai pui mo hle a house sports te kumtin nei chinin district khwap high school sports a po kumtin telpui chin an ni a sports discipline shang shanga po loman andong nual to ani hockey bi ka phe chuan kumthum azona championin trophy po an nei hlen hial kumsang ni som pasari Mizoram Secondary School Games aizola neya class 9 zirlai Jeremy lal sang liana chu table tennis a championin kolosip district in table tennis overall champion trophy anlak theina ata na poimo tak ani kumsang ni som pakwa khan district high school sport volleyball champion ni in Mizoram School Games sa po an champion zui bok student police cadet SPC din ni in malak chhop ani a vo in thlengin he SPC hi SP kolosip kai shwaine le du sakna hnuaya chataka kalpui chhozel ani phur takle chanim ngai taka kum an chhiar chho mek lain
kumsang ni som panga khan an thopui du tak Carter HD zonun moya valte chuan hunlo takin chatuan ram apan sana school tan chanan satak avani em sarkar tarahi mihlim thei tak maile zirlai no pangte hui khom thiam le ngai nat ron amun ruak azawin an ngai abang theilo sarkar tarahi kelkang huna boral ania ahun nu hnung manna le sul nu te fangin kumsang ni som paruk khan zirlai le zirtir tu te kelkanga kalin ama sha ring nan thilpek koshana le athlen ina hlan ani nge nge tin anzirlai du omtak Robert Lerin sanga apa sai than hu na late le anu lian ming thangi diakon class 9 zirlai chu vandoi thak takin ni somni pakwa July sangni pakwa khan aboral hlau maya ansun hle ani azirlai pui no pangtile zirtir tu ten than thlenga thalia min an uizia an lantir ani soitur tam tak ala om thei ome vo in hian kan soivek seng don lo he school din chan le moto ang hian mangai na nen rim taka thokin zirlai tam takin hlotlin na an lo char to a MPSE exam hi voisom pakwa lo ma chon ve to in zirlai zathum somruk pani lain hlotlin na an lo chang to a pass percentage thapol tak an nizia pok ani kumsang ni pali sang ni som le sang ni som panga a phei chuan zirlai exam zongzong passin 100% pass percentage te po an lo nei to ani he school atanga zir chuak doctor engineer teacher nurse pastor missionary baka sumdong hlotling tak tak vo in hian engamozat anom to bok school po in na sataka ma ason chho me kara zirlai no pangte po anpung chho ve zela admission base zong te tilhon lova classroom zaw le building lian zok nei an ngak le hle mai classroom pani chawa tuna po hian zirlai za borvelin chep takara CM school hi an bel meka building RCC nei tumin bultan chove mekin kumsom ni panga silver jubilee lai alo thlenta ka chuan building thar chunga nge jubilee lom tura ngai to na an sen lain ahuna sakzo thei anitalo ero anril ru akhing bai ta deu vo india school in kumsom ni panga mel a mu theina tura heile chen shwai tu pathian hne na lom thu omse he school a thanem ngai taka lo thok to zong zirtir tu tele mason na tura kong eng ki ma support lat tu college veng khotlang nu le pa VC tele NGO te chunga he hun lim om taka hian thinlung takin lom thu an soyani CM High School Vulzel Rose